Usibire kurungi twakutangirira program akehogo omutebe kanisa oinenwamanya Serena kandi erizoba twatayisa abenawe Silvia naruga omurensika omure buhweju aine mboze yarkwija kuba natugambira aino mukono nugumushasha kandi nagira ngo akazo mwirwaro abashaho nibenda ngo babase kumushemeza kandi abase kutebekana nko kwarkwija kuba nabitugambira iwe cyo rakore otwegiteho tubase kutambara niwe omu program akehogo kandi nza kwakira Silvia aha program tubase gumizamo na program akehogo. Silvia nakwakira ha program akehogo yanjura bari kutureba kandi tugumizemo na program. Amaterenga nasaba bara kunyakira. Amazina ni abene Silvia. Witu ndubuhezu kirimba. Umusiko kwenye. Okay. Omunisika oshwirwe no tura nabazire bawe? Ni tura nabazire. Nkashwerwa kana ashwirwe. Nangwa na zara y'abana babiri. Kunga kana kwasura urugero rwo mukono guya. Nargayo natahumuka. Ukaboshwirwe nkahi? Ntungamo district. Ntungamo ngahiyona. Cyamate nkoko. Turi kucimanya shicarahi waboshwirwe Silvia cyamate nkoko ukanosha ngo turi kwamanya. Kagonje niyo waboshwirwe. Mama wawe na dadu wawe makawazire muri abana bangahi? Turi abana mushanje. Okay. Mukaba mwagizireho mugisha go kuzayishomero. Silvia nyendo gambo rukundeba amisho abo kuba ninyoriyo no gamba naye. Tukageraho mugisha. Mwaza ishomero mwashoma? Mwaza ishomero twashoma. Silvia washoma wakoma nko mucakanga hi? Ntabwo abazire banje bakagezaho na ikomusinya yakana. Waheza senior 4? Okay, kawabiro shomere. Bakabageruzo. Kuwahereza senior 4 habaho chi Silvia abo nco tareyonjireyo. Kana heza senior 4. Sende zaburabura akosto y'abana bingi. Ako burumana kana natiste amarese ni yafu. Atkinyoka na heze nanje ka chance nakaheza ayabe nakorati. Nakorata? Ayabe nakorati. Okay. Ni washaramu washwerwa. So Silvia wangira ngo ukaboshwirwa muri ntungamo umukono kugwarwireshi ayo wabiroshwirwe tebaragerezeho kugira ngo babanze bakuragurize. Hato muri gihe cyukana hato mushisha kiyakirebere yasaramu yandigaho yansigaho yagenda yabana we yakusigaho yabana we yansigaho atkiyansijeho byanshobera nako tomahanda nataho wabazire banje mushato kataho wabazire kandi abana kabasigiroha kandi omushija yabe yakusigireho abana mbinumuka wabazire banje obine buhweju ukagenda nabo atimwe natiwe umuntu rwiro mukono tukubasa gukora kandi wagaruka wagenda nabana kashatamanya kamanta nabasigayo biza kubona abona ninga Saturday end bahenere bafiri bakabatine honka banyene nkurusha abanyene nkuru barho konka banyene nkuru nabo hine byabero bateganisa batakubabasa. Okay. So mwana hati kwihanurwa ari umukono Silvia kandi oyina abana hine cyo kubasa kwekorera ninga ticiro nko busasu kwihaniye indwara tanakafana gabusinzi hako umukono gushasha nzakora nketi byanga kare mwenu wabo kutoba kweye niko kuchukubasa. So hati nyenda utugambira umukono hakabaho ki kuza kurwara guti uko ryaho warebwa zimba ecabiro cyenene niki ato mukono atwa kwa no wotero mwana kare no hano mwana hatkinaje kuza kutayontorihi just omumu nahora haye kango hatkaye kanjire haguma nashashe mukake hatkagwera amezi nkabiri nari mukono gwasasara cyumwe nari bagwatandika kuzimba naye buza ntaba woki
ubwo kabukira kuri yo waba rushwirwe just nayo nabirenze hato muri yecho umukono gwagumana gushasha umukono gwagumana kuzimba kana aheza niko kutaho bitu uri kuza kutaho buhweju iwo kabano utaha uri kuteka teka ngo yo noza gukora ki ukabano utanga abazire baze kuraguruza ukano utaha ngo jurota hati atukutaha ubukose nkariwo mushija tambamu naro busasi bwagumana bweyongera atumutima kugira ngo utaha ubundi abazire nabo bakaje kibakora ki ngo echo bakugira okay wakwata umuhanda wakome ibintu byona wo mushija wargayo womuka ngo abazire banyakira kare mwenu nago bampangirira ngo ka business kake batakashira kupangira business Sylvia yoku washire yo tubareba umukono ikibabasize gukora aho nk'abazire niki ate kibabaze gukora bazo mwirwaro bampereze mazi nagumanira inyarama kuko umukono gwayanga bakwereza obujuma bakampereze mbazi yo kumera zo macyaki bishaba okay aha umukono gwayanga watugira ngo ukakwatwa mwakaci kuwo kubano yijuka 2020 ubwo mwako guhwire ugwahwire okay so waguma nomero bujuma mwakora ki business bisha bajikutandikira ryari bakakintanche bunabempereze kwikayo konka business yagwa kugira mwe kanje numba kushaba umwe kare mwana ukayagwa atiki yagwire ibintu byanjye zamani kare natanu ko kutoba ni watobota Sylvia bukubecho nco ndkwenda ngo ugambira umuntu uri kutureba umuntu uri kushasha umukono mwene uri nkoro ko iso mukono gumwe watobota mu mbera kare mwene ubwose abana babaro bato nibana bindi cyo kunywa ahubwo umwe akiza nayo kati masaka hari umuto ntananda kunywa ntananda kurya je kare mwene process ejo ntashoberwa kare mwene nabure cyo gukora umukono gwande mesa nato bana narebe na kare mwene ko kubasika ako business abazira kamba ka business kawaho okay abana bagumiza mbakora baseta imyo kuzayishomero tubakagira ishomero kiya umukuruho uyana aza kuzayishomero okay aha ishe wabo kuwaherize kurugayo iwe taragumira nota huriyo wo kugira ngo umuronde at least warwire no bwatakuraguriza konka at least akabasa kureba abana abo kubabaho ise wabo kenargireyo iye hensi mu computer niwe toka tekaga kugira ngo ugaruke yo washozara uze kureba umutabano bayaragarukire ninga atakagarukaga ati tatazara na mazara tuba kufayobona barya obozayo obatuzeyo nuko Sylvia nyendo gumize munonte beza reka gumana ocwekeze rugambo so hati business kuyahirize kwaho watandika kutoba mu muringo ki urukuzo mu ntokeza abandi urukombera urukora ki ndukuza ngo mu ntokeza abandi ukombera umukono gutakubasa umwengezaho umukono gushasha yona bityo okay aha waguma otagire mu irwaro naguma nize umwiroro ya government riharyona wakiza yabashaho bagambera ki banza ntizayo bajyangu mu x-ray ate yize natunga chance nazo mu x-ray mbara bajyangu kubandi mu x-ray bajyangu agama gufamily gagatanuka gatanukire aguruka yakantu kakore inyama ugumanizimba kufika pointed so ece kiri kuzimba nenyama yonka nenyama yonka hano bakagira mu haho yiyire cyaturo kwire wingwa bataka kisemizi aza kugana ndware ndizo mweshati bakakugira ngo nibani benda kushemeza ki inyama ngo bagishemeze bagiyeho rero wanyu mukono
teriyere kutebinkana kuwagire omu x-ray okihaye buyire yo kabyoreka doctor aine omubazo gwe yakwire mubazi ki kandi ukaba no gwihanka aho barira bakagumpaho kagumpaho nagumera kunka tanare umpindu kiriya so hato mukono nugubana gukura no gumana ore guru kuzimba konka mukono nugumpurira kandi ugumpurira cyumwe kandi ukureba nikigumana ikizimba haza kikuzoko ikizimba kikuzoko okay so mwene dokutaka kugira ngo okushemeza nicyetagisa ki dokutaka kugira ngo ugende wala bita mpayago nayo baransemereze ngo ndonde miliyoni 4 mbe neze sinagenda nazo Doctor wakugambire noha wakutira mu x-ray nowe yakugizira ngo uze murabu Sylvia yagumiza mu ntebeze nyendo ngambire kuwarigire umuka ukazumuyirwa rizobe ryirwa kutomu x-ray nyendo ntebeze cyenyine cyone cyabireho hati doctor kiyagize ngo ndonde sente zo kugusemeza sente narabazire banje sente zikabaho narenta abazire banje tine bakwasa kwiha sente zo nabo baryaho sente kare mwe bakaztamutwaza bamaraho narenta tine yo kwasa kwiha sente nayo niko kwizahaya kusaba ubuyambi watugira ngo dokutaka kugira ngo nonda shiringi zingahe miliyoni nzizo rukwetenga okay so mwana hatiwe noteka ngo miliyoni 4 oyireho abanyambabazi okwirukangerera abazire bawe tine kasente kona kuba kubasa kuronda n'abazire na transport yandeta saramo bagurize n'ubahirize kugesa kurya mbona abazire tubine bwekurubuye okay so Sylvia nyenda ngo oterera abantu muranga bari ngo tureba TV West bashabo buyambi obagambire cyenyine ekikuruho na necho urukwetenga ntero muranga abantu bona bakutureba nabaturire mwabanyambabazi abine mbabazi abakurebe kintu ekiya no busasi bwono bunyine nimbasa abantu mu nyande mu ngero zo mu nyande nk'abantu nanye mfune sente basemeze kintu eki ubunika afuna magara kandi nyoro nabana bansi otakizira haha TV West kushabo buyambi hina handa handa hobe wajire kushabo buyambi ukizayo mwabagubana bandagana sangu ngarukeyo bimwe byantama kandi we byakutama kandi uriyo no shabo buyambi kandi watamwa imbabe bandaganisa okay so Sylvia nyenda onshoborere ecyakuretire watekateka ngo kwatabana urwo wabaro ugende kandi umushana we yabe yagenzire yabira kusigiro muka harimo abazirebe hariho buri kimwe mu cyaro mushime kwa mwe mwino rutoke mwinaho kwinga no bwe wawe no shasha ecyakugemeserize wagira ngo urigeyo niki hata cyanje neserize hato mbwiro ubu narwara umushija nkareba yatanika kubusigaho nareya yayebuzabuza nareba takindoho nangwa nemere yabira ndetera akabatagereta emere shimukana muturo mutawuni kanja mukana muturo katuryo mu cyaro konka emera kagiye hahare yo mutokiro kabara hari asaka agindetera atemere kiyatanze kubura n'umushije kene yatangiyagenzire nareba takimpereza buyambe bwona ati cyanje ndeseza kugira ngo ndigeho nzomuka konka shirero urutoke rwo mukamu rwine ya urutoke tukabirwe unashoka noza kubura umuntu waguma notemesha uteke akacukuretera konko kagumaho kakumekana nabana
ati kare mwenu cyangwa ngaro mushija yagendera cyuma atakwenda no kutumanya mushatu bwahi wagire ku wagire wabona mushija ndijo muka kasha tumanya kanagiro muka nawe stiri narenta baziye bono babaso okunyamba hokaki mwena hatu wagireyo bakakuyambaho ki ati kanagireyo of course warwo mbushwere wazo muka nabwo nukuba kuryo kutuba kwa mani akwa mwabazire tubakakunda je ko wabaretera abana barya nibenda kurya nibenda kunywa nibenda kushoma buri kimwe cyona kandi mwabazire nabo babatine bwekoro ataho naho ebena kuyamani konkiwe kugira ngo kwihobo warwo mushijo kataha iwe nko muntu hine cyo waragerezeho kugira ngo ubase kwekorera ugira uti nangwa nkorera abana aba ati jonko muntu kose nkargaye mukono nugushasha ati keni kiromuka nawe cyaguma kigicuzu cyamani akabazire tubamfa hoje umukono gutakogeza nangwa abana gutakuhinga gutakugira kare mwena ho nareba cyabe kizu mweshato rukubogeza noha iwo rukoze imyenda yawe noha ati niwe nyenga ningezeho nko muntu konka nsasha konka ngezaho ngezaho kandi abana bandi abo kuzarwa nabo bo hatene bingana ki nabakuru arho bingukira abo kukira bo barahi nabo bariyo ko nibeyi barukweyi yanka Sylvia nyendo ngambire bakashwerwa nabashije abakuru bashwire omwe niwe yashurwe konka abandi bariyo ko mutahura nabo nubakora kwebisa omukati niwo riyo wenkana nabana bawe ninye ndiyo hamwe na ka sister kanje katukunga kagera ishomero katon kingana chikana kashome chakanga imyaka 13 ariyo P7 Mushat Sylvia wangira ngo omushija kwihorgo weye tokateka kumuronda nangwa ngo abase kureberera abana hatkuwa kugumiza muno shasha ukoraki iwa abana binire program ki program yimbinire mbinire kugira ngo mukama yanyambo gumukono gukakira nyowe abana banje mbakore ko kucukubasika kunku mukono gukira Manyasiriva tokabasa kugira ngo mukono gukire ukorera abana kandi abana binishe nyo ninyebuze cyakuremise kutaho buryo kugira ngo base kuronda umushija ugira oti nyowe nkagumiza mukurwara abana mbabane betengo buhwezi niki kandi hato umushija namuronda nagira umushija takubasa abana abo nshata ari kubabasa njije ubunabirendiye uburebeza ubwihe bwaburu cyabwatirira nanye nabana kaburu bice muno kaburu bice Sylvia no manyisa ki ari akata kusanga natugura nk'emyenda kusanga na kushanga umwana na murebera na muhereze cyakwenda ubuyambe bwihe bwaba bubicyakata kutureberera gi kandi abana barya beye ukureberera kwe kakuruki bakukiye munonga wena hatu noteka ngo na wamuronda abana na wambahereza tayine ubwo mushishana na muronda na nagira tayine cyamane cyakabasa gukora abana no kubona abona bakanyangarira aha muheru bakiha muno kufa mweshatu bwo bine Sylvia mukono gurukushasho tine coba ya mbere ubwe tubaru kunyangarira kukiro kubo kubire binishe abo kube wishe tarukushasha ine mukono n'amaguru nyo nintegatayo no warukubasa kubakorera hati nyo obumbine hati naze onko mukaba tariyo nkakashera nkaka abana nababaso kunywa ningasi kamama bahatere kitoke nkeki bariya kukira nkukuba kugenda bakashangisha Sylvia norengo embera kwihobwo rw'umushija embera ugirebera uta urukushasha utakora utakubasa kugice wayikora hati kwihandwa uwo mushija ke nikiromuka Of umuka wasanga yo barumuna bawe ningase bakuru wawe ko batakashuye ko batakumaje kugenda omisho nibatandika kubona bonesa ba ushangano makuzumo ushangano bajatiwe byane waresere bitwarishe ushangano nangwa nubabase no kwimemeri akano bagira ngo iwe ahabwenje wagireyo kawagumera aha ukobotaza kubaje ushangano bakuzuma nubakurebesa nako nubakwitagura kubi okay so when Sylvia noteka ngo ruhanga kuyo kwasa mukono gwo gukacira ukatandikira ariki
ngamukama yankwasa umukono gwakira cyamara kinakwasa kutandikiraho no kurekure ngo nakorera abana wabakorera mu muringo chiba tekatego no wasako bakorera mu muringo chati obanza nkahantu kwata nkivuka mpinga obanza ngo murutokero rw'umuntu banko nkora umwaka ninga nkora ki kugira ngo nafuna sente nateka abantu mwishomero. Okay. Kare webare ogumire nitwe aha program akehogo kandi erizoba twatayayisa abenawe Sylvia okuruga omurinsika omu district ya Buhwejo. Sylvia yabariyo natutebeza okwari kushasha omukono kandi yagira ngo omukono ogu gukamukwata nkombintu byo kuzana nkoko kubanotera omwana akahurira yatandika kushasha omukono gwayihereraho okuzimba okusyana hati oko mukono ogu muri kugureba okuguri yatugira nkuyaji omwirwariro kandi babasa kumushaba miliyoni 4 omusente za Uganda kubasa kuzumwirwariro bakamushemeza bakamuiha mwenya meje y'abashaho bamugambire rero omukono gwe gukabasa garaka gukaterera akabasa kukora emirimo ye nka burijo. Sylvia niwe twatutayayise program akehogo neba neza ha TV West Bursande kuruga shayi 11 kuzi 11 necweka zo mwebazyo nwamanya Serena omutebe kansa ninye nabankwi kandi nimbendeza okurara kurungi.